Kwale nĩ kĩmwe gĩa icigo iria ciandĩkithĩtie ũingĩ wa tũirĩtu tũnini kũhikithio tũrĩ tũnini, tũngĩ natuo tũkohanda na gũtiga mathomo, cioneki ciao cia kwĩyaka mũtũrĩre-inĩ cikĩringa ihiga. Tunaanza leo wapi? Cukuru-inĩ wa thirikari wa Matuga gũkĩrugũrio tabarĩra ya Wamama wa Kesho kana atumia a rũciũ, kĩgomano kĩrĩa kĩrehete hamwe magana ma mwana wa kairĩtu kuma Kwale. Muoroto wa mbere nĩ kũrũgamia ceceni iria cirĩhithagia tũirĩtu tũrĩa tũrũgwati-inĩ wa kwanangĩrwo mũtũrĩre na gũtiga mathomo. Rescue Center ni kweli hakuna, kwa hivyo ni jambo kama mwakilishi wa kina mama naweza kusukuma kupitia fund yangu, na kama haitoshi kwa sababu senti ni kidogo, lakini tunaweza kukatafuta wafadhili. Ni jambo ambalo limekuwa laniumiza kichwa muda mrefu sana, lakini nafikiri suluhu iko njiani. Unataka kuwa kiongozi kesho kama mama? Kanzedena mwaria wa thingira wa Iregi augĩte gĩikaro gĩkĩ kĩrahe airĩtu aya mathomo maũrĩa mangĩhota kũiyũkia iturwa cia ũtongoria na kũmonereria njĩra cia ũrĩa mangĩhota kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ thutha wa kũrĩkia mathomo. Na lazima tuanzie chini, na kama kuna jambo moja ambalo rais ameweza kulisisitizia ni kwamba tuweze kufanya hizi technical courses, tusizidharau. Kwa hivyo anapoinua hii TVET na pia mtaala mpya ni kuweza kuhakikisha kwamba yeyote yule anapitia shule ya msingi, shule ya upili, anaweza kutoka na kuweza kujibidisha yeye mwenyewe kwa mikono yake. Kwale County imekuwa katika county ambazo ziko nyuma kwa wanawake kuwa kwenye uongozi. Katika viti 27 vya kisiasa mwaka 2017 tulipopiga kura, kimoja peke yake ndo kilipata mwanamke, na ni hii woman rep ambayo kuko haina budi kuko ni kiti cha mwanamke. Kwa hivyo kwa ufupi 2017 Kwale County haikuchagua kiongozi wa kike. Ceceni ici itanyĩtwo gwakwo icigo-inĩ cia Matuga, Lungalunga, Kinango na Msambweni. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kenyugo Mwaũra.